Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairil bashari al-Yasimi Iliatohari Al-Mustafa Mini Mundore Atohairil Mundore Yazdadu Shauki Kulam Ayan Duraku Baniya Mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أمي تغني الله سبحانه وتعالى فكما شتان تورم دينه ولا دا سرما من دمنا نفلان في أما زيزالا نسيتك مساتك بركاي kanga jonya ananga la fujira Allah subhanahu wa ta'ala la ka alaka se anaka korta ko nyina fe ka nyini furba masafe dugma kolo feza ba masafe ka ba kolo joba masafe anaka sedda kene aka faranga anjigi kay Allah subhanahu wa ta'ala la na lo ta'ala ka deme ni joyo soro baramina bara chenyana wala amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka faranga ne barayina jango dakurunya kelengele mono mena bo anda ka fo al-salamu wiye ala ka ndeme ka fo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama abi fo tlo sanama mono nyi de suko sanama mono nyi ala ka menni no ko ya anuma insha Allah ta'ala anji kan ala boke nanya zizini setik masata ko barkaye ami dugo ke angara moko ananga manyema ye ala ka kira nyena amma kando nyena ya ka setigi masaye ni ando su kunye ka siranye ka dangoloshi asabu ala kirabade kando jena ya ka janama kibaru don ka nyere nyini ka ba torola ka lijina kibaru don kan seko ke anyinni na kan jigida alaka ko alaba na ko yanye asabu ala kirabade sallallahu alaihi wasallam ni ala sonaka hakli nyumandi dem sama ko shifu nye shijaw bunye don ko musow uchaw bunye don ko denyuma nye ufaw bunye don abe sababu nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanma de ashar al hakim Muhammad al Mustafa sallallahu alaihi wasallam assalamu ala badon ko alkira bakan kewalin ko ka bo sarama ko ala dama de se ka sara ko on jonti se na yanyi nan ve ko nyoru ka nyum dono wi ko ngana ka fitri wala wi ko alkira baka juru nyuma sara ni du ko wi wala alka kira ka juru ba ngana fo ka tanza ngami du ko samama ambaji ni setigi masafe kishina machama be Allah subhanahu wa ta'ala me ala ko ka ala karabaka ana je nyozana mo ana bona sanomo namboro la ami dugo ke alsama forba jama kulu tobele jele mumun munun le man yana ala karaballa naka kana minani aywa ambani Allah subhanahu wa ta'ala fa kishina machama be ala fa ala ko kambele jele ka ala kambal alsalama yaka Allah subhanahu wa ta'ala kan vatu alsalama yaka namboro la al-salamu kerkerani al-salamu for barkale yi duko nyini al-salamu fe assalamu alaikum mandeu ayan zama duko la ne mbarayna jango Allah subhanahu wa ta'ala kande me baray nganye akan ko ya alaka musa kan ko yamma anjigi kan al-salamu la ku ka duko bi mineni al-salamu yo duko ka ala ba mine ikhwan al-muslimin bal al-salamu ittaqullaha fima amar atanga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala nyaka ya mar yakola ala ko ngam minge assalamu atanga zeko ka kelilla wantahu amma anhu na hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko ngam femin tuy atanga zeko ke atulilla je anillah har kuna jaba sorne ne fe vlade ye ala ya no ko ya jomi ma
ibi mo dana ye jena ya walla hara ibi mo dana ya rabbi ala ka nyisra ya nako yamma ala ka ambalo ka Allah subhanahu wa ta'ala kan vatu aka wa alamu waffaqani Allah wa yakum as-sawaba nen manya bala matamena balmo al-salamu al-karamandu ba fa ka don anna al-mauta akhir kulli hayy al-salamu da fin be laban dalila saya ye nyina ma belejele ka ko da ca yoroyi wa satafna al-ardu wa man aliha ceni muso dem sene makoro ato anga dala ko an se jofle duk makolo min zanve ko duk makolo ya rabbi na ban dodo la pmate akwa kana fema assalamu tazawwadu fi dunyakum li akhiratikum ni mam yene vamu ke hakili maye hina yira la nye yere ma ay sura fanata assalamu aka jela bola kakala hara nyesigi watibe nazigra mimbaru sanve ya mbene vuanga tlemane viunyi anga tle al-salama munu nye qur'ana ka kofelay ka alakira satsama ka sharia ka kofelay ka jela bo musa ka nyini ka nyefelay ka jela bo aywa mecho soro choko ka nyefelay al-salamu anyi ayirma ahina yirla qur'ana de ye duk makolo dakun ya ni na var kolo dakun do kani ka nyina ma benye shi ka jela bo musa ka nyini ma qur'ana hijibu bi wore surangi men surantani nani seliti kenen al-fatiha min taala ka ke ko kala ni ka gele ema ngay sigi me ki yer ne ka jedungo do ko amido aljina na ko alabe hina hina yerala iseteli ya jona yani shukaku ni shukori la ni nyina me nye ke ko kelende tali ta ko kelenye tamanye ta ko kelende sagili taala apamen va assalamu yamunu nana aywa fisigi milike ka jela bo takadaw kuna hami wara tula fo jenna folo hami wara tula fo jen musa kan je joro ko yere ka nyina ma beddo ma ala sagara ka fon sire ma ka de chamana musama de gar sagala acce kele amuso kele ima to asabe dina kalana ima musa ka bo ka jangwa ka ala ka dina shidon fo ku to je bolo dama kiyama ede bina sayka joyi daba man nyefe abini nyini ngani nde nunu ngele mara chokola akuma ninde ye ladil kan ye adenge anabal make bolo ka fo anga tle al-salamawi wa min at-taqwa wa fi hayatikum li mamatikum al-salamu al-karamandum mba fa aka srafanata aka nyene mayala kaka saya nyesiki saya be ko abina soni ndama do ati manjanwo jela boy yo wati kunguru ni ye dodo tle fela ye dodo shu ibotu ko nyi o dama ye ni mami hakili soro bi ka kabur kon na labe nyonde ayi goromina far ko lay akole ko fe ka je ka ble produit la fi yere ba fa ko ci anyana e termuso bi toki kamago ci ko daga bana bi iten ya di wallahi akera bedi o bele jele ko fe dodo la ibina gorondo salamo bunu joy kuna ko afatura kuy obina ni ngolo dagabana nunu amelekele ko ni machi obina foni ka jibwa ifar ko loka ki ko ki sanu de islamu se alman ba joy kuna ka ayo kibaru nani fili idaleka kati di idaba masama tumu bina ni var ko lay faraka bo nyona bogo bina ni var ko lay faraka bo nyona ni var ko lay mila toli fo ka jishuru herebe mina dama nye yere ma hine yere la jente so ifora mo chama ko ya way tale ko mo bi fu ko ya nye yere ma to alkralla khairul huda muhammadi kanana so herbe alkraba ka kanai alaka kalini mandi amma wa khairu zadi taqwa alsalamu alkramandun surfana na so herema o ala nyi sranye de alaka no ko yamma wa min at-taqwa mahabbatu rasul sallallahu alaihi wasallam ala nyi sranye do ye alakira sallallahu alaihi wasallam kanu ye التي تورث طاعته على جسرني كانوا من بك سبب يك جونتو على كربلا كك على كرفة كسريما كانوا وكتو على كربلا كسريما كانوا كجله وكما كعلى كركانوا كانوا إنك سبب يه كيدا على كربلا كسرك يتوكو على أبفو دما كل بطل حقيقة وأبفو كانوا شيا دما كانوا حقيقة أمبالو سنتلا ديلي على كامبالوكا Allah sotala kan fatu oka ni al-salama fa ngara sagala al-kraba kanuni alabatolila dala ko nyela bo nyana wala harabinye
Allah satala o laydu di wa wa'dullahi ghayru makdhubu Allah satala ka laydu tengalo nigiya setiki masako alquran centigila ako wa man yuta illah wa rasulahu muhda fi man dunye kon Allah satala ko te ne alaka jongo jonna tukura aywa ne ala nenga kirala yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar na Allah subhanahu wa ta'ala laydu de atigima ko mbado aljinna mi ni konyo be boli aduguma khalidina fiha o alakana jombe dumi aljinna kono utibo wadhalika al-fawz al-azim qala Allah subhanahu wa ta'ala fa ko yen ni soro atigala ma yen ni soro aywa ni soro mi ni akabo fuka fa akabo alakana ko yamma والسبيل إلى المحبة المحمدية السلام عليكم بچن تك مندون سراتك جيلي كتا ايوا الكرا بكنوما كتا الكرا كانو جيليما هو تعليم سيرته ودويك الكرا سسمو كسيرة كلا الكرا باي جوني ني ابوكو لي مونيا كنيما يكرا تشوكودي لتكون على فهم سديد من حياته جانغوي كفامو جيلي فامو سبتي لنزور الكرا بك نيما يالا وتزداد شوقا ومحبة فيه صلى الله عليه وسلم إكسرك جيدي ni o famu yenyi alkaraba kanu sabati lela ايوه kuma mina nanyi nvamu lidhalika aradtu bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala odela anya kanu Allah sataraka jen ايوه setiki masaka sanu akorta ledo ايوه aka jena ka ايوه yamar konnana anya la nyini anna sawqa lakum shay'an yasiran min siratihi sallallahu alayhi wa sallam anga bishwina sikila ka wala da fitini vara nyonga ka di ama alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sira barkalela yango nene au ambele jele ka jidi alkaraba kanuna kada munga halibi alisalama kalo barkale Allah satara ka kalo ni nyonje ay kalo mi kere ka kira sanuma bangine kalo yi halibi akalo barkale totora am mawludu kelaw alkaraba sallallahu kanu kama halibi anya kanu ka kalo in to bunye ni alkara koy kuma insha Allah ta'ala ni alasana da kuren flabina dima alkara baka nyina mayaka bishu na sikila siki keme ani siki biseki nana nas'alul mawla jalla sha'nuhu amsatiki masaddili alaka bo sekorotame an yashraha sudurana wa yahabbita mantaqana alaka ndu sukun dayele kadalane sabati alako kaka alaya kama alako ka alakrani asodi sanamo barka kama assalamu alaikum mandum ولما أنحى المؤلف رحمه الله العلامة محمد حسن واللي خادم حفظه الله الكلام على أزواجه أمهات المؤمنين وأولاده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام عليكم mandum kuma minani alaka ngana minga gafe ba mulo minbaru sanve ya qurratul absari أيوة في سيرة النبي المشفع المختاري على الصنع على ينغفي سنما من دو أنغار سجلا مورتاني غانا دوكا أيوة غفي سبنندو وكان غانا ورا جورا كاني ولا لبكي كان يفو السلام ويه شيخ حسن ولد خادمو أمبي بو مورتاني دو من أمبورا كاتو بالولا على كشكون على جن على كبركة دو على شغربا ننا ينيو ني adi sukun fale do alakra kanuna gafe sebe ka mawludul la pasa nya do ngwa be koroleka ni ngana yemi ni amba njigi seme ala kambolo da kana bita nanyi chema ngana do alhamdulillahi rabbil alamin ay tulo sharia kitabu ayo toame kafara alquran nasuka kafara alakra sasama ka se aywa sunna kitabu aywa woroka walma kitabu wolof laka abele jele farale do nyonga alaka ngana ngoloni aywa adi sukun ne nyonje Cheikh Muhammad Hassan wal Khadim Mauritanie surako bi feko kitabu min gala khalilu ko fenato ko kafafu ale de ya sharhu ale de bigita ka nyefo mako ye Mauritanie don bana chaya adon ba nu ka doni bonye angana bebe ayo kala ne ngala Cheikh Muhammad Hassan wal Khadim ka kafafu fe Cheikh Muhammad Hassan ambale de ka sira ka pamina natlala alakra basal sama furmusu sanamo nguna nga kuna fanina atlala alakra sama denzanamo nga kuna fanina sisa ngoni ala sona abina pumaye alakra bina kewka alakra ba furmusu sanamo anyu fuye doni ka fen fitini vo akelekele ka nyina mayalla nga nyina ne ka korwar tamana alsalam nyuma do ye puma do fanya abenan dusuma ko ka jo halibi alakra furmusu kunga ka
o kelengele na to ataka dada nyonga ka aya benga ye minye tarkhul islami fa sira nabawiya fa ko lu to fo ka jate fo ko salama o bawdo ku to ne durshi kaka ninye asalama nyuma do ka nyingaliye yo koroko asarabe alaka insha Allah ta'ala amba fara wala daka annafa bunye kama hunna 11 ala alqawl as-sahih alaka fur musu sanama nye ma tan kelende korfo so kenema na sira chawla sira chaw yoro ayo sayyidat khadijata sayyidat aishata sayyidat hafsata sayyidat zainab bint khuzaima zainab toy maflay zainab bint khuzaima tabi zainab bint jahsh be abay amulo bawye alaka fur musawdu sayyidat salamata atokole hinduye sayyidat juwayriya sayyidat ramla bint abi sufyan sayyidat safiya sayyidat aywa maymuna nimma ta'an kile nononde ummahatul mu'minuna wiye alakra sallallahu alaihi wasallam aywa furmusu sanamondo akanyina ma bele jele kono flade tara alama ayra balone nyana flaka saraba alaka qala siyari aljalilu الشيخ علي اللبوي الفلاني السوداني أنيرو كان غانا لجنا كوكا أيوا فلاكي أكو كماتت حياته سنتان هم عن 9 قضاء صلاة عليه ظلمنا أكو ألكرف أيوا بالوني أكو فرم سلطان كليلا أكو فلادي تارا ألما أيرا بالوني نيانا أو فلادي سيدة خديجة أن سيدة زينب بنت خزيمة نما فلادي تارا ألما alakara balone nyana afatura ka konondo toto ako ambalo sotala deli ambanu alaka ku barka kama alaka jin an lahara no yama alaka yafa anuma uye anva deme alsalama bara law sarabe alaka ya rabbi alaka anu je ka sigi alakara baka aljina sokono momena ni alaka ngana Sheikh Muhammad Hassan wuld khadim momena natlala ambo ko kuna fonna shara yatakallamu ala a'mamihi salawatullahi alayhi wa salawatullahi alayhi wa sallam ala sona aywa alakra sasama binake mono ne tarkhul islamu yu togo fara nyonga aywa abina puma olu kelengele na deka mono nya alislamiya soro abina olu fiye mono ma alislamiya dikinyo nya abina olu fana fiye islamiya sabatira mono nya na no ko andala bi andala shini abina olu fana fiye akuma ibado ko konye Allah ta'ala ka demeye alaka ndeme alaka mbalo islamiya ka alaka fatu al-islamiyya ka alaka ngana bise pumana ko jugo sisa ngani tloma jo Sheikh al-Allama al-Qalawi abina puma quratul absarika Sheikh Muhammad al-Hassan wuld khadim bin anyafiye o kuma kunta ba kelengelen tomo unofe nu ya kelengelen bunu amba nyafay alaka nu saraka ila ko bayanu a'mam an-nabiy al-mustafa wa dhikru ummati al-habib al-muqtafa akoni bonda kelenyi akwa bina pumaye alaka rabbina kewka an alakiraba sallallahu alaihi wasallam tane musauka ni manyana a korta sababu la mo chama be korta nayi hal alakiraba binake munu maslama ya soro e munu toame barsabu ala yu garsaka dembarkalena demi ni ma twati dugo angerefe ma twati dugo denzanuma min kerefe ala yu garsaka ola ako amamu hanani wa 10 tu'ad wa qila 19 warad ako alakiraba binake ako matan fla sira chado ko pmana ako wakila ko dow ko mata ani konondo ale ale garsaga mununa atamana munno fe abina oluka jate da iteke etlo ma jaw malma kay malma muso ako al harisu zubayr thumma ako al harisu zubayr wal muqawwam wa abdu ka'batin dararun quthamu ako alkarabina ke akwa doy harisu ye abdul mutalibi dinga koroba de o de kunga koroni ade to be o kore ko harisu ka koro ni alkraba wolofa abdullahi ako ko fa zubairu ko ye alkrabina ke doy zubairu de abdullahi shaqiqu ye alkra sama wolofa afakele bakele nywa o doy aywa zubairu ye akunga koro alkraba faye wa kunga koro aywa ali ibn abi talib fa abu talibi wal muqawwam ya alkrabina kay o de shaqiqu ye le hamza ya imam hamza fakele bakele nyaye
maqawamu ye wa abdu ka'bati akwa binake do toye ko abdu ka'bati ye abdullahi shaqiqu de alakira sallallahu alaihi wasallam fakele ayo wolofa abdullahi fakele bakele nyo dodo o kore ye ko abdullahi ani zubairu kumbe fala ani abdu ka'bati fana kumbe fala deraru ako deraru fana alakira binaka udoye asabatira ka fako deraru konini aka watini wahyu surunyana nyona ngalam yu oraf lahu islamu aka islamiyya masabati quthamu akwa ngundi ke binaka do toye ko quthamu mata sagira ko onjini na mafatura wa huwa shaqiq al-harithi wade abdul mutallib denga korba harithu alaka binaka bela jele korake oye o fakle bakle nyoy كذا وغيرته مع الله غيداقي لم يدرك الإسلام باتفاقي أكو بينك دو مغيرته أكو بينك دو فنا توكو كو غيداقو لربو بي سانجي باد ويلي كو غيداقو لعل ويا ويلننا أكا فرسريا كما الله سبحانه وتعالى أعلم أكو لم يدرك الإسلام باتفاقي أكو نما سيكي أكو نما سيكي شما سلامية صرو لعل على كرسة سمكة تشيلي ka kiraye bara udamina uma sabati ni masekin shinyana ako wa hamzatul abbas inda ulama qad adraka al bi'thata thumma aslama wallahi Allah ta'ala nyana nunuma nununde angara mo yamba ndi sigo chini nunu nyam go te madrasa de ngana kana nim bele jele ye malkum ansika kalande unde nim be dina tasra koromo ko de nim be some alakara bunyana barka nyine nimma nim be some alakara bana bona sanama bunyana barka nyine nimma nim be dame mauludu kola nim be dame ziyara kola nim be dame qur'an sabena nashila subhanallah ni madrasa de nana nazara diplôme mine ko ni docteur yenye maîtrise tigi yenye aywan nyini ni ka diine nyuma fale olu ka diine na akira edama de la abi cheybolo jene wala har abi cheybolo anyere dama nyebe nyona ya uye mundla uye jiri jume nduru ko anyebola anyebe nyona ya kuma dama tew ma fo mo ye ala ko akira ko dama to ye yani kasa fedo de la mo ko yi anga ngana uye baraka jiri uturula u dewnu mo do sigile fle jiru koro ibado ko nunun ala tumbe nyove nyona note u ka dogoni na utsakake ambe ala deli ala kan fa mo nyuma di ana balma asama bela jele ma ala kan balu nga ala kan fatu nga wallahi ay ma seki voko lam yudrikul islam salam ma ba ma fla ayu flajje beitu kelena ka seki ka aywa u ka alislamiyya sabati ko bonye no barka sabati ako wa hamzatul abbas ako imam hamza imam shuhada saydi shuma kallama nyama alaka rabbina ka donga yaka binaka ya fini boko da atukura adela alaka kara alim masayi akira karamoko ayaka kana mine ودافع عنه حتى لقي الله سبحانه وتعالى اي جو لك ربك كوفه كان ببرو فوشي كدوانا جوكوچه فبنا احدودو امام حمزه سرابي عليك والله اترك دسكون فلتو على كانونا اترك سورا دامه اككيرا لا كسورا دامه اكرموكلا والله السنه والله سبحانه وتعالى يا سرا على دي سيد شولا مانيماي ممبي اجانغامو كدوني سيد شوي على جينا كونو حمزه نو كاكا الله سبحانه وتعالى منامينغه اوبانا كذا العباس أكرب بناك ودوي نفناي أكرب بناك يدل كبلا كتوك أكرب الله صلى الله عليه وسلم كلمني كتوك على كدمن الدين إمبار الله فسيا أيوة أفرا أكو قد أدرك بإحدى كون نوفلا على كلا كرا ونينا ككراي هم أسلم أكوفة أيوة أنديدو ويو بلاك كرفة وتقول الله وسلام يرى أكو لكن أبو طالب مع أبي لهبي قد أدرك البعث وما نال الأرب أكو ألك التي كوننا أكو أبو طالب علي بن أبي طالب ولفا أكو أني ألك ربنا كأبو لهبي قد أدرك البعث أكو ألك ربنا أنينا ككراي وما نال الأرب nga ألك التي كمسون وما ما كوني سرو ألك ربنا نونا كوري وما سلامي سرو على كل حال nanye Abu Talibika aywa hayatu fo wati ahina bido ana fo ka fo ahina bido ana basabu akanu bana kiranga kirafe ayanga kira deme ajora ana jugu ni nyonje fo sayu fara wa ala sona ay dembarkale mbo solo la mingera sirifu wolo fay imam Abu Talibi ko be Allah subhanahu bulu nga
tar islam ye min zabe don bo ye min zabe on saka yela ma foy dola o ya sabati kwa magar saka islamé yalla alaka rabbina kay minye aywa alaka ka kiraya shereya alaka ba ciraka kana bi jumanya abalone nyana nga makafa dusula fiyewu amaddaw ma labana ka fara ajukuka aya bugo ka sai ka bugo coko jira ajukula aya nani ka sai ka nani coko jira ajukula o de ye Abu Lahabi ye Allah subhanahu wa ta'ala dimina koro ala ya danga qur'anana aywa wa taqra al-qur'anu wa taqra tilka al-la'ana fil qur'ani ila qiyam as-sa'a o danga ni ngone be kala qur'ana kono kata sadu ko de be mele kelima na fulati ke bakundo pamina ni tabati ya da sura jingina larabu da bi larabu kame akamana gona dondugo bana asirana ayaka na folo famba ben nafakati moka ku kana ne zura ingala ko sura kwamai kwale nan kan de ba kono kwale danga kan ba kono la alla halibi o mo de tabati da no fe amma don alaka aywa hakili nyumande amma amba be salama do nona ko tabati da mai ko danga ni do kwati kala sella ne nguma ko na nyengalo nyi tabati da ka sa'ir suwar min alqur'ani an qur'ana sura to beka ka alay Abu Lahabi dangani ayi kada munga Abu Lahabi ni danga kaka alakra bina kedo ka ko alakra ba ka kiraya nye ademso alakra demso fla furungu be adenga flama alakra ba chile ka kiraye o hashidiya ni o koninya fe aya denga fla ya mariya ku ka ngonde demso flabla ka sai ka puma jugu fo uma ka sai ki kwada alakra ba kwala alaka kiraya balmo fara nyonga domina ka alakele bandiya fuye o dode kala kalmatahul kabira ayaka puma bafo angundigi ma odode abale da ata onda ayangundigi nani Allah subhanahu wa ta'ala ya danga kaka mayabba o Abu Lahabi aye kiray wate soronga masalama ya mama natla lola ay dakunya damadi alkratana musawla ako ammatuhu safiyatul mabarra umaymatun atikatun wa barra ako alkrabat tana musoda sayyidatu safiya ko tana musoda mabarra atana muso da umaymata yi atana muso da atikata yi ko atana muso da barratu yi ako wa hakaza ummu hakimin arwa ako atana muso da ummu hakimi ko atana muso warafin be wele ko arwa ako wa anhum islamul ula yurwa ako sayyidatu safiyata kilim pewde ka islamiyya sabatira ko matonunu ko luma islamiyya soro assalamu wati anda muluma ya alaka kiraka nyenema ya abaruka di ko jugo barsabu lakra sallallahu alaihi wasallam sona alay wa ko nyo chugoy balma ke balma musay jija damay ka son alay jongo joni sona alay mo bi kife ala bi dusukun kife way ka nyina ma ya baro bi jamo ye way tale ko ka baro duma mo babo o de la alaka waliyu nganaw Allah subhanahu wa ta'ala waliyu geturaw nanda magaru toala alaka baka sahaba nganaw nanda magaru toala assalamu dusukun farbi fani assalamu dusukun bi yiri aywa yiri wasoro barsabu jomuno ndo yake Allah subhanahu wa ta'ala akuma ni mami ngo manyu mango te che ayo tigi bolo mine aka fura ko tigi la kana saka to ni jogo ina nyonda be fereki barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'ul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يلياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما